Hingdeng pli phangcho chingroma me surhindra inkora pia farman ke paman pa. Lok Sabha election aprang BJP asokboi Kangrai. Lakhaing ko rapho nili constituency ke parlo chuki hola sanglang ke hara pamalong thereponi phaing ko ratrokserni chingrum ra chilir lonang pathe pian ponsing dengpli phangchu chingrum ame surihindra ing ko rapia farman ke paman pon jaime gateng penada porphai ke malom lamaing thur sikarli tang bapu phangchu la pen horen phangchu to phan chikimo pon laso pena phi ing dengpli phangchu chingrum ame phu kohilet phangchu pen me chari ponse me ke phalam the chunbang Elias phangchu pen than pachini pon labang somya long Ruby Kumar phangchu XEM Karbianglong Autonomous Council Longki Phangcho IAS retire Singh Phangcho Lapen Bijoy Phangcho Board Director of Assam Mineral Development Atumta Chetong Dunsi Me Ardi Pidun Pen Jume Sensen Alam Thanpon Lapen Labangso Phangcho Chingruma Me Ke Pamana Long Ka Chetong Dun Long Lelang Atuma Panseta Ka Chetong Dun Pejia Panse Chopapon Padu Lapen Phangcho Chingruma Me Long Ka Cheplak Ka Chepleng Lapuson Ave Pen Phangcho Tangte Phangcho Pupensi Chingrum Ponle Ke Chinghut Ko Sonse Phangcho Ke Plangma Alam Hei Sitame mielong kisar mucharadum penowe kimia to phan klardak pen than pachini pon mielong kadu kabe bang pharo phoso se phangchua nokhum isia tum chetong si mei mesen pen pachun pon chuki hola pen amir sonterang nang ki palya birta malong news pini tum phangchu chingrum amailong ai tum kadu kabe abang sorry report ang kenya phan ke bang thega pot media korti tuman phana kero paper piglo pini ni tum la karbiang long chot pugali bonta dak sumindra long kadu phangcho isi phangcho chingruma mai pusini tum dak pining ke ngeng plian pleng porlo apeni tum la bangso amai ni tum chingrum ke matro mane pine phangcho bang ta pine kache plek ala mabe phangcho dang te phangcho bolam pera posini tum aji dingkoi pela bangso akimman piningan ke ngeng plian tum ne peman long si pining ke ni tum dak nilip mate sanglang ke hat dak kali junya pam sini tum ke jong teng pen dak sini tum te peman pelonglo pen pini ni tum ankan wang pen porta pining ke ni tum ongdung bang pharo phosu se armu ni tum chingrum si pini ni tum kado kabe phangchuan puisi men ka chilir pan ka por en kolonglo pen phangchuk pip ko son pen si ke plangma phangchuk ke planglam tambe si ni sa no chot pen suphanang khanang pijir polo lahai pen poni tum non uwi mi tum ning arong olo ning sam olo penangan tum ke phangchu bota kondat pen si ke plangma boson pen si ke plangma la ka do ko lambang chichini pette stame pini tabang samai ke seng pen joksi non uwi ki mi tum stame la ka do we phangchu ke plangalam an tabi tum chichini ponsi aprang pe gani tum labang songbong ke plek ke hala ke chini ni det pen posi plek lo sami pini ki sar na tan pen plong te sina pen plang si malong so por pu ke chini ne pen na posi pu ke plek kama ke ri kum poncho sami pini labang so phangchu chingruma mai pen jok di tum nangan mithang anok khum puthak alam ni chini si pini pen pot ni pini pen ke ni tum ningching samolo pen muke wang jelang ke ni tum non kodat si doi ma ka dim jong kon pelan asinon ke wang jelang ni tum executive meeting la non kene April chiklong bong doji labang so sin tum la morning ke konat si doi ma ka dim tum wadak si tum ke pitek pon pini ki pha ke ni tum ke sumendra lo kar bi am aphang chu phang si ke pha staminon mene karbiang long pen bahara ke bangwela stami pini karbiang long pen ang bong ke hosting ko ratrok banda inut baini ke nakitong dum replo lain ko ratrok hosting bong ka kami la karbiang long kan do am ke stami ni tum la karbiang long pen ang kan tum si nang li dum eder la stami muning ke nang li dum pe jafa athe ke non Meghalaya non NCL pen pu kene Sunitpur Gopur pen muning ke na chingrum pe je pansi birta pen ke phana paching do Thereponi phaing kora nerkebarni Bokajan Mandal Congress Committee asa Hemalong MP candidate Joyram Ingling aphan kang thum karni lapen mas joining ame paman pon bangsom melong XEMN ex Karbianglong Autonomous Council Speaker long kitimung BJP song pen COC Indian National Congress along chipok dun long kitimung kedam tang Borjan constituency pen batai ke thom to play pin pen MLC chipahai ponsi Congress aya party charibo mahud lapen apitu BJP sarkar ka charibo mahud ningkan kado kabe ningkan krip phokar Karbianglong Autonomous Council EM lapen speaker anghoy kang ni duntang bang phulu sonsi pinier ni dipu ST Parliament constituency INC MP candidate Joyram Ingling ari deng ripa ka lecture wak dun si chingbedun la solong ong dung penari asang ho tum setame chepok dun lapen deupani constituency pen mohori teron setame Congress along chepok dun si Congress aracharya song aphan jakong pidun hanjang lang super Egyptian rong pinang ki palya birta malong news
Bukan blok lo ada barim BM lo, tumung sar tak nanti tumung macam pok tumung tak kesana. Lagi most welcome lo, alang li aprang berdakam klaim rapet mesen ini lo menit, peni abangku, lapen dak local leader, ini tumulong aprang ating pen kam klaim rapet je rapet orang tu itu dun, pot ningarong tiklo, tumulong don lo, lapen alang li blokar tu step by step nang don bombo. Lapusan ada aku nanti join di itu lapusan angring dua lah. Jadi kayak hala BJP ada boleh Kongresor Sabhapati Bhupen Borao join করে আমি কবলৈ না যাও হিমন্ত নিজে হিলি আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা গুচি গ'লো এতিয়া কংগ্ৰেছত কেনেকৈ ধৰণে কি বুদ্ধি কৰি সোমাম সি নিজে চেষ্টা কৰি আছে তেলা খাইলা মৰসিং কিছু খাই সোশ্যাল মিডিয়া লনলম মাছি থাংটো নালি ফান সিকুসিলা মিনি সংযোগ যেটা চলা আলাংলি ক্রাইম লোক দিলা বাংসু থাকে নালি লা ফিল কেদা মি গসন আছে ঠেকলো ডেমোক্রেসি ইতুমা বিশ্বাস গো ডেমোক্রেসি abang alam la kanengge lo na lason alam kanengge bangke kelon de nyuda candidate lo bulote আমি তেওঁলোকক শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট বুলি ভাবো যেনে হতু সদায় মানে শক্তিশালী লাম লাহে গণতান্ত্রিকভাবে আমাক গণতান্ত্রিকভাবে প্রক্রিয়াত ফলো মোস্ট ওয়েলকাম এই ধরনের কথা লাচন আলাম পেনিয়া কার্যাংফয় আলাম কেনেকে Sir, uniform civil court of attack PC punya. UCC abang ke daken tungka kroy kre nongke laso uniform civil court ke banje basi himonto ningge lo kapherem tang ho karkli tang ho pini bo kathat pini abdi tu tang ho lebe wonang po sipu mati. This is part of the UCC. So bang ni tum kroy itu ma culture ko nalo damponte itu ma forum ko nalo damponte lalu ke pamer dia dapan ke job lenang claim tamin tu ke kroy So nali MP ada tu MP lo klaim ceng ke. Klaim ceng apa kama bangke Rahul Gandhi cicak lo ni pia commitment ni papleng po article 244A na implement pinang first step lan and second na bangke ini tu malong socio ekonomi program thet biglo council or state government or central government or kejenek thet biglo lalu pavedang po rada tuhan akemi akuwa jampon Sartang de Citizenship Amendment Act of attack pipu jinang lihintan. Citizenship Amendment Act aprang de CAB lo. CAB a hotse daso hotse inside pa mesi cross by cross point by point ting by si papleng nang ya porlo. Lapu papleng pamime ya dia si wantan lo nona bangke sama long ria long kedo kaya tum ametanga language ametanga culture along effect kedo. Mana endanger kan lo, amasi ratum thur paglo and education do bom lo, na bangke ning do kalam lo. Tenon nalihin na check man la ka district it thomarat pan chihek ma ko premises or piang tu le nonapor ke rat kamang hulo puson do ko katek. Thang tamang hunang ne lo, article 244A pa implement lo nang, la penitum political issue bang tan ke solve po, la so api socio economic problem do ana bang ta che solve do nang, la pen rong ru kedo tahun along kedo ahiwa menit tumanda lang cari puan paminang po lapen ini tum kadok we selang pen laso pengbidhana bang paring lona lapen laso demokrasi bang ta ikut pantulona Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.